8 provinsi. Aceh Darussalam, buat suaranya. Itu Banda Aceh, Sumur itu Medan, Sumber ada di Padang, Riau Pekanbaru, Kepri Tanjung Pinang, Jambi. Jambi itu Jambi, Sumsel itu Palembang, Bengkulu. Bengkulu di Bengkulu, Lampung di Bandar Lampung, Bangka Belitung ada di Pangkal Pinang, Namanya? DKI Jakarta Ada di mana? Ada di Jakarta, Jawa Barat Bandung, Banten ada di Serang, Nyata. Banten di Semarang, DIY di Jogja, Jatim Surabaya, Kalbar di Pontianak, Kalteng. Kalteng Palangkaraya, Kalsel di Banjarmasin, Kalimantan Timur Ada di mana? Ada di Samarinda, Sulut di Manado, Sultan. Sultan di Tupan, Kalau Gorontalo? kalau Gorontalo Tetap di Gorontalo, Sulsel di Makassar, Sultra di Good. Sultan di Mamuju, Tadinya di mana? Tadinya di Denpasar, Tadinya. NTB. NTB di Mataram, NTT-nya di Kupang, Maluku Ambon, Maluknya di Sofifi, Papua. Papua Barat, itu Manokwari. Buat suaranya. Provinsi Papua ada di Jayapura, Provinsi. Provinsi terbaru Apa itu? Kalimantan Utara, Tanjung Selatan